Rwaria rugutigira Meru ni bakuona kanya karia bakubatara kiri thirikari ya Kenya Kwanza ni rwaria rwambiritie kumatabu bujite nyuma ya mubunge wa Turkana West Dr. John Kanyuithe Mutunga na kinya seneta wa Meru Kathuri Murungi kuga Meru batigwatitite bire byonthe babatere kugwata na mono baria batindirwa kithuranone kithiru nandi niwe Mike Makarina na umirite na kumenere bukatha munino Rice Rigathi Gachagua akiuga kiri mara kirigunika rutere rumwe na Meru gegutigwa itigwatirite Gento. Boniface Mongera katutarire reka tokira tona nthini ukuendelea na barabange iba kuibanga lakini batu Meru ituratigirwo nyuma. Mike Makarina orori mutongero ntuba mawathe kiri thirikari nthirwe kaunti Meru na ndinaete muntu bathatu kumakiri mheshimiwa Kathuri Murungi na mheshimiwa Daktari John Mutunga kwithurira mikira bone nontu ba Meru kwithura batikona twanya kiri thirikari ya Kenya Kwanza amwe kwithura batorire kura nyingi kiribo ithurano bithiru kulingana Makarina arugo burobutho bukirwa kibara kithero yitia kagitene kara kurashathira kulingwa ibunande wambiriti ukareka Meru tuthurana twita wa Mount Kenya kura ciathira kirema kigaitia Meru ikaula thaa Gachagua na aranjereria witithia kirema nafasi cia thirikari cionthe irete kune uteji kureto Meru na bwenda bombere nia na cia ni Meru no rai Meru na woreke kuthetere ku waika nafasi kamwe itare thirikari ya Uhuru twai nafasi 60 ana beto ibare thirikari ne na Meru buthire ruritho orwire inya mwana toku kende mwana we batirimana batethania. Makarina eshoka kameneria bunene uranchamba na nkatha cia kumorotero Meru shithirito shigite itongogene thirikari ya Kenya Kwanza na baita ito nontonto bangi bakwa mugongo jojo bethro bagikiro ugoka teugokareka ikio tumikia tumambenda kwira Meru egoro ibaronere matiangi ari utongethua gika kindogo inye kuro barabenda gethogone Kisii kabara umete Kisii be yete Nairobi kuona ni tonto mto watongwa lakini batu Meru twetere tokira thirikari ya Uhuru etwandikirite ana 60 thai muthaura arare KRA na butero kwegirwo muntu kumeko ikurari na mukindia urararia kwa fire bond mukindia arengirwe atare ichinyaga kwengo ibaro athanirwe engwa kwegirwo muiko ikwani na DCI kinoti engirwe uti nyambi na ate kwirwo nimbi no te makosa kwegirwo muntu ungi kuri nora arare kwa Kepsa bonthe Ameru barengiro bonthe uti Meru ako replace nonge na mpongerie ejo kingi kumakiri Makarina na mbere MP beto uti mwanya yo aba kinoti uti mwanya yo aba yo nafasi ile jietete yere rare matiangi yere thaire na PS kebicho eke otongwe ko gari umaira lakini batu Ameru ana beto bonthe ibarengirwe na tuinthe tujogetie njara nyuma na nkwira we nto murume no thuri na ndenda kwira Mutunga ntunwe chairman eta wire Gachagua itairete tokinyarira tutimukira na tukabwithia maandamano utuko na muthenya na Meru be tayari batu tuibo heshima baraba thuri na tuboete ntuko 14 bore awike manjibu weto tukaumira na tukera antu nkoroki no muthumbi na jijo Meru kiashokete aroma mutongire ngwate na zibiro moja wa Kenya Raila Odinga ethro kigarura mugujo awe na kwerekithiria maandamano jawe jethire maandamano ja kwithurira mikira kwina makomuturire janthe ugurune no tujethire maandamano ja kugana yiro kura pere Raila enda maandamano yethira ye maandamano ya kila mtu narite manto akura ira chiyirwe neye na maandamano ya kuwa irio ne ya maandamano ya kuwa antu bakorejwa taxi bakonwa ote muntu utiuma inya chuburia nechiko tuinthe tukauma na ike manto akura nthe athetere mwananchi o kawaida nke report ranto Shoro TV njuma kumaja kengina ngine kipoke Nairobi mbita Boniface Mongera.